Kila kasingi pale ke shipau tarik nailar ki nong yalam ke FK JGP nong knum circle kila let bane kendu ya ke DMNHO West Khasi Hills bane keren halor ki babun ki jingruna haki arteli ki sub health center ke Sangriang bat ke berki sub health center ke jinglet ya kendu jongki ke de halor ke jing bombyang jong ka fencing wat ki nong tre uba shanbor siang presiden ke FK JGP nong knum circle habe keren bat unong thok khobor hadin ba ulami na ka kamra trekam jong Ulaong mana kaliang ka DMNHO kalakular bahkan sa shimkia hak bede bak kete jing dawa jong kaseng. Hadin mangi laya wan lek jurip iki arti ki sub center ki badan haka nongkrong circle tingi ala kita sipun ki jingduna tede nang tak daung matak singi lawan banyak kedu ki DMNHO bat ni labu iki bun ki mat jingdawa pan kerpat i ba ini pelem pan tukar lem yang dengan kampan tumbiang ki jingduna ki ba nagaliang jingi kaseng alap por bangi alek pan jurip ni ska pat kita kilong kapan kong te kadika fencing ha ka kini ki cakak kilong open pat ki merat ki mereng gila ban lek pan room sikini kapan pen cakya ki ka te nak tak daw ka kadika fencing kalong ka ba don kam hadu kata nang ta kabu nang ta kadi saka kamtam ha ka ba de ba tu shop center ka don po kasnong sangyang ka bom pat tapyang ma ka natki nalar kila pat natki panhanaru kila snew don kam ban repair ya tu kam madan bagoi nang ta ki tu ki panhanaru kunju nang ta haga jing pet jongi mulai idon kam pan ta ni pan siang dari tu tile kan kenapa kan long ka khui ka suba nang ta haga ba de ka berki pat kala kambiang tenrei kaduna pat ka nanta kalaju kampat piang nanta hakba de puwe pat i balasha i nong batrian tu i balasha transfer i kerpat pala kumu ba in pen pujiri no nanta jong i tu pat saki sakawi pat kota kalong ka surok mo kamangila nong pa hasang riang kadon kam lakum no saus pak mitar nang thina ka surok piludi nama kalong pas ni utuk kata kam tam iki ba arme to kinne kalong ba baru bangkit ki cikit kalong ngama ka stom tina mata ton kam man pan ai da ka surok ka khamha pakin suk kali kawan kam tam bilong bangki ba armet ba stom te kini ki arti ki sub center ki don kam ya kita ki jingdon kam ka fencing baru arti ki sub center pas ka we de ka ba kamadu namar isutu ba kam tam gitu ki patre tu apa kam don ba pan perkakun na tin mata kami pu kena kicing kapal mo para tumu kan yuk kan pembiang lagi sinangkap